Via Nork Shaidiman, rocket launch khainai Indian Space Research Organization, ekaba ISRO, busuk zungzali bisingti Bahai ke songjakna. Bahai ke klaikana puila rocket launch, Kerala ni sikon sakanu, Charles ni sini, chengsajakmani samana bagai, video ni paithak jora kirngitung. Year 1920 ni simino, Bharat ni kebangma scientist space experiments khalalai phaimani. Amoni bisingo nangkukmani borongka SK Mitra, Meghnad Saha, tei CV Raman. Sana thangki puila bakago Space Organization Bharat ni scientist ni dagi phangbaise khlaijaga phaimani. Dr. Homi Bhabha, bo Father of Indian Atomic Energy ni bo shinjago. Te khurchajakha Dr. Vikram Sarabhai, bo no 1947 no Gujarat Physical Research Laboratory Ahmedabad ni songchago. Dr. Sarabhai ni imangka Bharat ni space technology no develop haye. Tei bo kusugo tishanan. Tei bini imang tei bo forjaga inspiration mangkha jepro Russia rok 1957 no puila Sputnik mungai satellite launch khlayo. Bharat hai bigra desh tei rangki bui space technology na ashik develop khaina ajora rago belai kotor kaisi challenging tongmani. Phiaba khao belai muchuma tongmabai Dr. Sarabhai tei Dr. Homi Bhabha borok khoroknai PM Nehru bai kogla machukla space technology wo rang invest khaina ne bagai convince khlaika. Abo hakeno 1962 o Dr. Sarabhai ni leadership by Indian National Committee for Space Research ebakeba incospar songchajakha. Dr. Sarabhai ni saito mumbai no NASA ro Bharat no bong ni naik Apache rocket dinani bagai agreement sign bo khlaika. Tabo incospar rok ni samung tei nahar mungka o rocket no Bahai ke successfully launch khlainai. Phiaba amoni bagai nango kaham ko rocket launching station. Rocket launching station ni bagai Dr. Sarabhai desh ni kabangma location naitukte manyangai paithago Thiruvananthapuram Kerala ni sikon sakami thambao thangsogi aro thangsogi mani yagulo Mary Magdalene mungi kaisi 400 ko bini kompaso nainuka sui north bukhak boya hayakaba south bukhak boya. That means all stars magnetic equator bo chok engai belai perfect tei akami geographic equator bo belai ganao. Bo saimanka rocket launching station jesu art ni geometric equator ganawongo rocket launch khaina bagi bo ashukno spatial planetary speed pusmano. That means othai inka rocket launch khaina bagi belai perfect. Jefuro Dr. Sarabhai te bini logini scientist ronot langai charge ni jagana paina bagi bishop ni thani sayo afro bo muni shuru keno borono lamsokka. Salcha bishop Parani chotto lukurokno 400 ringka, tei shaka, sajla tei sajikshong, tini chini 400, belai elem ganang scientist rok 500 paijak. Borok chini kami tei 400 no launching station sramna bagai sanui tongka. Obo chini chotto ni bagai no kaham. Science tei spirituality chini laibo kaini no belai nangkugo. Faidi borok no yafari rilen, norok le tamahin. Amoni yagulo, Parni choto no khurchajakmani no gosibina halaika. Tei 100 days ni bisingo no boro para salai kubuni thaya shipping laika. Abo haige no tabuk abongi thangka space launching station. Bishop ni tongthai nogo ke swnamjakha space engineering workshop tei Charles ni nok thayo ke swnamjakha space laboratory tei kamio ke Thumba Equatorial Rocket Launching Station. Jefuro NASA ni rocket no launch platform tujakha. Afro nukha belai malangsak jana kaisa. Chini scientist rocket ni parts no cycle by tui famani. Joto no thik thak choli tomani. Phiaba rocket no assemble khai launch aro set khaipuru. Asonsa hydraulic crane no leak toma nukjaka. Phiaba sai tokmang kunumote manually joto thik khamani yagulo bo hai no hai tesa nukjako ba. Remote ni function system bo kisa jungjal asaisa. O jungjal no thik khaite sarikungni thangka. Tei paithago tabuk launching khaina bagai totally ready ingjak. Hayungni joto lukurok no Bharat ni bekhak naicholoi mokol loglaisa. 21st November ni 1963 sairik ni thik 6:25 pm o launching ni countdown start na chengkha. Salni proportion sawi bidukha. Abo haikena Bharat ni puila rocket successfully launched khlaimaka. Tei nokhayungo Bharat bonarkha bini puila supply yapik.
hakotoriok samasal 22nd Independence Day 15 August 1969 Irkutsk parok mangkha ketal rule tei songchajakha ISRO hone Indian Space Research Organization obo kaisa amtei khurchajaknai organization borokno talo chandrayaan rohore talo puila tini ni kumabo naidugui gari tei mongolyan rohore space ni hayongo Bharat no swnamlangmani kaisa khurchajaknai yapri